pun kesak lah. Oke, narok buat satu kita like, share, subscribe kalian tap. Bisa gam sarong mana kah? Oke, ani kandangnya gam sarong puri kamu ini. Good morning, ke bab song, ke narok nah hai lam sogo ani ketang blok oh, ke ang tabung nembas so, ke narok logo iman kena ang muka bisaya kota waktu ke punggaya pas akangan ciri naji, punggaya ciri waktu di tak kenal deh. Maka kita wiro ani tong mafia ko naik punggaya ciri pas sama lalu. Jauh. Jadi yang apa jalan tuh ya tanya rumah ini tuh itu sampai sana aja. Kan karena ini waktu bela ke marah pasar ke pagi ya, ya konfan okantam, konfan kaimali ya, ini orang lagi busuk bupang ragu, berada bupang ragu, ragu kisah baca. Yang ragu lagi, nokar ragu bela kami ya kosong tunggu. Yang kita yang lama. So hello guys, ini kan hai lam so orang nani ketal blog oh. Yang narok nungguin man kana ang tabo korji brother tesya teo mathan pinai jam hinba pick up khanyan bangai khorok ja prok no yang narok nai tongi ke puilan simi paithak jara nong nai ingke naji ukani bait ingke tongo yang ko helmet ingke tap ulama tin thangnai ingke narok puilan simi paithak jara phiaba naji ingke buji mangla ko mui ko thongo bazaro kisa phaija ingke nana bagai diye yang kau tomato tahu betapa naik jangka, macam aku mana bu, ada hamna siro, mereka kasih semuanya nih mana, kamu kau aja ngomong tentang, yang aja ngomong paksa pepe dengan lagi, waktu aja kau waktu jarak berapa, yang kau ngomong kah gorji bazan ni, mau ikut tunggukan lagi. Aku ketundukan gorji, ketundukan apa pajak, ke ayam pajak, tapi yang ini dukan kita tangan, yang ke domara kalau, yang saya ke dukan kita gam sarong mana kah, ke ani kandangnya gam sarong puri kamu ini, boleh mana kita tahu kok yang tabung nana naik jam bisa, hah? Nakah, enggak ke bok, kita iro kunjung tahu pernah naik pu ini apkah? yang saya tahu bu. Kita bu muka angkoro gam sarong napa jauh man pore enggak kata uro gorji bu banyak kunjuni do orang lain gesung napa kangga ke thang finally guys singe sung tabu nge nawa thang lai chene gor narok buat satu kita like, share, subscribe kalian tap di tiap. Finally guys, singgah sung tabuk mungkin gorji bazani mana orang napa kia, awan pering kita tabuk thanglai chene nawan naik tong di narok mungkin pulang naik narok. Mungkin ulama tu nya thanglai tasung. Tapi tu nak pun kesak lah. Kain yang ini tu yang saya jemput. Guys, singgah sung tabuk Hanglai tunggu, orang nunggu nyaman na, kita kami tak punya. Yang saya tolong tu. Hingga guys, obo hengkang ke, je tag narok nunggu teman tanggoi, obo hengkang ke Kalabon bazar ni sung kipil tonggo, yang di bu main road thangmano gorji ni, hingga ibo hengkang ke Kalabon bazar ni, tai ibo mondir rok, hingga mu kuthong rogo, kaisa kani motam di kaham kaham palo, yang bes kanggo temaja ni kiris thang siru angle, gara nunggu si ulo, ni saiman siru, gari si hokolong long pai ni tonggo. Hingke obo hingke sungtak phaimani le polamora bazaro kaisa utpodon khai tongo omo rotong larna chat hingke mano set katal nota tuinai hingke police obo borok bir wase lama wase sak lai tulu tu khasbam phajiro kisama bathaka song oro hingke nogo hingke nai tongli
Hingke obo hingke Tolamora bazar ni yang side set mang jotono dogan hingke obo ta cross khaine sini nok phasingni lama chung tak kifil tongo ta. Finally guys hingke ang tabuk nogo sokbai kra kha hingke norok bu ang gorji bazar thangmani hingke tai ani location no pick up khainan bagai thangmani hingke ko sin yang norok ni view rok no ngun man kana ko ani bike ni ro barin da jang hi hingke bye bye tata. Tinin blog no orono piracy nai norok pangno gun man kana hingke tinin blog no o jagan piracy nai ta.